بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe suti ɓe men fewno o saahi ɗo ka mboɗa ɗo e nde ɗo yewtere meɗen ko yewtugol seeɗa fi oɗo zakatul fitre, fi koko wiyete ɗo zakka muudo. ɗo geli allahu tabaraka wa taala farli e dow meɗen horugol ɗum ɗo lewru suumaye annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama o sunnini e dow meɗen etugol muudo o. لما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان أوجب علينا رسوله صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر. باو الله تبارك وتعالى فوي أمور والنور ولو رسومي النبي ميد محمد صلى الله عليه وسلم نلاد اللهم كان كدي أودي إدو ميدين إتوغول أودو مودو سانغا كوركا كانتيمي wiyeede noon sanga korko kan timmi tindina wonde ko be juldanu mo yi'e si muudo on ete. Muudo on no wawa etede ñallal ado yiidi on, no wawa etede balɗe ɗiɗi ado yiidi on, mo wawa etede ñande yiidi on ado yahede ka salli kene. Kala wonɗo ha iwi ka salli kene iwi juulugol ngol ari eti muudo on, o heɓay baraji sadaka, kono noon o heɓata baraji ko wiyete muudo on kon. Nelaɗo sallah sallam ɓe maki man akhrajaha qabla al idi fakad asaba. Kala mo andanɗa hoore ma eti muudo on ado idi on yahede, oɗo haray o hawri. Amma wonɗo ha iwa ka idi si eti muudo on, oɗo fakad akhraja sadakatan min as-sadakat, haray oɗo o yaltini tun sadaka jeeyaɗo e sadakaji. Idan oɗo muudo eɗen duwa andude koko duwa ittede jongalle ɗen o hoore makko nden, ɓengure makko nden fof mo be hoore mum nden, boobo sakkitaɗo jibinede e galle ɗen on ado salli kene yahede arte hoore on ɗon nden. bimana kala neɗɗo ko wiyete hellifaɗo, mokoba, paykum, debbo e gorko, jiyaɗo e dimo, ɓeɗo ɓe fof e maɓɓe wa ala kulli ra'sin zakata fitrin sa'an min sa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. haray ɓeɗo mo be maɓɓe hoore mum nden zakka no waɗɗi ɗum, zakatul fitri no waɗɗi on tigui, ɗum woni zakka tayre nden ko wiyete muudo on kon eno fawi hoore ɓe. ɗum noon ko sa'ire annabijo o sallah sallam ɓe tew e mayre, ko nde hawrata ko kilo ɗiɗi e feccere nendi kameɗe, kilo ɗiɗi e feccere nendi. haray ko ɓuri moƴƴude e kañum muudo on koye on tigui ittu ñamete leydi ndin ko ñama kon e mayri, ko wiyete kon utul balad on. hadiseji arde ɗen fiyi muɗum ɗe fof e majje ko ɗe sappi ko utul balad, ko ñamete leydi ndin. se ƴetti hadis abdoullah ibne oumar radiallahu anhuma kawmaki ɗon farada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama zakat alfitri min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. hadis mo andanɗa hoore ma jama sahabaɓe fillike eggaɗo abdoullah ibne oumar o maki wonde nelaɗo farli e dow julɓe ɓen, kala julɗo gorko e debbo, jiyaɗo e dimmo, paykun e mawɗo, mo be e maɓɓe sa'ire nden tew ñamete leydi ndi. ɓe janti hen gawri, ɓe janti hen ko wiyete kon e condi ɓira, ɓe janti hen ñamete wiyeteɗo on gawri, ɓe janti hen ko wiyeten ko wano ka meɗen bahe, ɗum woni qiyasan alal urs. ɓe jantaki maaro kon nder ton, kono qiyas maaro kon ari nder ton, tawde ɗi ñameteji ɗi annabijo sallah sallam ƴanti ɗo fof e majji ko ñameteji leydi ndin. ɗi abdoullah ibne oumar janti ɗon ɗi fof e majji ko ɗi ñameteji leydi ndin fewno on saayi. se daari abi saïd hadis makko on o wi min laatino meɗen yaltinayno zakatul fitri on ɗum muudo on sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin, ñamete walla gawri sa'ire nden tew kala hoore.
سنداري ويا حديث إمام الدارقطني حديث ابن عيينة سنداري حديث ابن عباس سنداري حديث إسحاق بن سليمان الرازي مو يلتنيوم ونونوم دندانgal hadise jarde den fi muɗum ko sappi ko ñamete leydi ndin ko wiyete qutul balad on kon ara en torodiray karama koɓe go yewtay fi yaltingol kaalisi on ko wiyete nuɓude on kon wawi sellude wo si tawi neɗɗo on himo e nokkure ka tawata o heɓata ñamete on kono mo jogui espèce on buuɗi ɗin si tawi neɗɗo no wawi heɓde ñamete o yo waɗu ñamete on ko ɗum waɗi imam alqatada yo allah yurme ɓe maaki si tawi no ittugol buuɗi ɗin hino wawno dagade la sabaqana fihi rasulullahi sallallahu alih sallam nelaɗo attotono hen e muɗum tawde hari buuɗi no woodi fewno maɓɓe almami malik radiallahu anhu rahimahullahu taala kamɓe almami malik ɓe maaki wonde ko ñamete on men ittayno meɗen anduno noon kadi buuɗi ɗin kadi isan ɓeɗo fof no anduno fi buuɗi kono ko ñameteji ɗin ɓe ittayno imamu alrazi ɓe maaki wonde ko fi hen ɗum nelaɗo salah sallam ittirayno ñamete on ko tawde ko ñamete on humodiri e horugol ngol eɗon andi kala horuɗo ko ittirta korka walla ko taƴirta korka ko ñamete allah tabaraka wa taala waɗi hikma on ko timminirte korka kan honɗum yo nelaɗo makko on ittu ñamete on en wiyarota goto ittu buuɗi tawde konguɗi karamakoɓe go no joli e muɗum kono noon konguɗi karamakoɓe arɓe ɓen ka bange ñamete ko ɗum ɓuuri doole tawde ko itti buuɗi ɗin ko ganto angal heɓugol ñamete on wonugol e nokkure kata tawata heɓude ñamete on suffisant ko eta haray karamakoɓe wi no sella ka on tigui itta buuɗi ɗin ni yabatan ani ta'am ka lontingol ñamete on si tawi ñamete on no heɓo haray yon tigui waɗɗum kono ka meɗen lagine ɗinɗo leydi meɗen hiɗen gandi ñamete meɗen qutul balad on ko barabara on e bangladesh on maaro dane on e maaro barabara on wono kamen ka fulawaji men iɗen gandi ko kaaba on e foññe on nokkeli goo fayin ko maaro on haray fof e muɗum yon tigui wakkilo o eta sa'ure nden tew ko wiyete mewlo walla o eta kilo 2 e feccere ɗum ɗon yonay sa'ire nden o eta ɗum o yaltina muudo makko on ado yaade ka salli kene ado o yaade o juuloya iidi on darɗe ɗen ɗiɗi so acci ha o yuti ka iidi hara o itti sadaka kono o etari muudo oɗo muudo hikma makko on ko fi yanñalngol miskinɓe ɓen ñande iidi on kamɓe kadi wure maɓɓe fata si woni noon ha wure fof sagginino ɓe heɓari ko sagginira fof taƴike saggingol hande kadi ɗon mo okkorɗa wo fayda haray fa'ida on maslaha on ko wiyete nafa kan hino barkiɗi hino fande haray ko waɗugol ado ɓe wi wo mo fittanayi wullowo gonɗi yo fittu fewdo o wullayno wota waccu ha gonɗi ɗin helta wota goɗɗo tuɗan heltuɗan wota goto aman kelli heltude haray ko ɓuuri moƴƴude yo on tigui ittu fewdo hato jina ɗon ado iidi on tawde muudo on hikma makko on ko yanñalngol miskimɓe ɓen ñande iidire nde woɓɓe landoto ɓenna o muudo min yaari ɗum no yewta fi mum ka alqur'ana muudo on no janta ka alqur'ana ko firoji karama ko ɓe serti e bange ayeje ɗe allahu tabaraka taala wi qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fa salla qad aflaha gomɗimalama man tazakka on worɗo suuma yeti muudo wa dhakara asma rabbihi o janti inde jooma makko ñande iidi on fa salla o yeehi o juuli ka salli kene o arti haray en wattanayi haqqille ɗum e yacco ɗen ko woni so tawi on tigui heɓari few ko etira muudo on wotaw ñawlo wotaw hippo wotaw kansu wotaw wujju haray yo yondino annabijo sallah sallam etanino mo o muudo o nelaɗo allah ko rahmatun muhdat ko yurmede nde allah neldi en wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o etuno muudo ñande go kanko nelaɗo sallah sallam tako ko fatoto takko ko ɓe fatoto ɓawo ɓe eti muudo on ha timmi ɓe etuno muudore tew ɓengure maɓɓe nden holli ɓe wonde muudo on kori timmi yo nelaɗo allah ɓe maki nam ndeɗo muudore nde mi eti ɗo ko kala faalaɗo etoyde ka mofte an heɓari ko etira haray ko muudore makko nden ni idan ɗum ɗo tindini wonde huwa rasulur rahma
sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe nulaɗo yurmede haray ɓe etani kala mo heɓari ko eta e no sella noon ka on tigui habbito okkorede si etuɓe muudo ɓe okkori on tigui o heeɓi e nder ko okkora kon fii ko saggina ñande iidi ko lutti kon himo wawi idde muudo e muɗum ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude kono wota on tigui hawjuya ñawlo walla wujjoya fi etugol muudo haray ɗum ɗon ko hunde harmude ma jaala llahu aleykum fi dini min haraj allah waɗanari on ka dina ɓittede yuridu llahu bikum l yusra wala yuridu bikum l usra allah ko newede fandani wona sattede min toriki allahu tabaraka wa taala allah jaɓan en korka kan yo allahu newnan en ko eten muudo on o windana en baraji ɗi ko tawna en iidi on o arsika en kadi iidugol ngol o windana en baraji korka kan e naafe ɗen e muudo on e yiidugol ngol wonande seeniɓe umra ɓen yo allah jaɓan ɓe umra on o arsika en kadi hajjuji ɗin kadi en gurnan ɗan wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.